Nahar mungta mati Tini Tipra People's Front TPF by Kobokza kaisa Oroko Club Panda Press Club tini 3 September day dinner time so press no ringka tapos nagisalit ni kaya tini ni press meet ni mudda kokha Tipra People's Front TPF asai mani 10 বছর ka sukha 10 বছর ইয়ার parangha 2024 30 June asai mani o Agartala Press Club na asai tini Agartala Press Club no o TPF full boni kaisa political platform tini declare khai asa dina sang NGO sam khai ya NGO tongko bifana why song sang politically kuno jaga wa sang involve kha engka taba NGO tongko tiba BJP o full sang BJP ni political party sang involve tum kya ba sang tini political party tam ne bangai sang ma khai kang kang sang to TPF kaisa NGO ni si full kaisa sini organization ni si sang BJP o join khai ge engka BJP o join khai to ka kaisa NGO engka একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম কাইসা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম না পলিটিক্যাল টু পলিটিক্যাল এখানে আবো তেসা স্ট্রংলি তে নাইসলি সামুং খাইথো এঙ্গা সং কাইসা এনজিও সি কাইসা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম ওখানকা এনজিও বাই পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম ইসা সামুং যত জাগাও অ্যাক্টিভিটিস ইসিসা খাইথো গ্যাং থাং পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভিটিস পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ন আপনি বাগাই পলিটিক্যালি মুভমেন্ট বা পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভিটিস অফ ফুল স্ট্রিমলি সামুং খাইনে নি বাগাই NGO ni जों दिनै पलिटिकल प्लेटफर्म बो मासनामखा ओंखाय सुरो पलिटिकल प्लेटफर्म सिनि सनामहाया TPF नि तीनटा पार्ट लागि जों दिनै निसिनि सामतां जाकनाय आइके NGO काइसा पार्ट दङ NGO नि लगे लगे दै दुइटा पार्ट फाइहा पलिटिकल दै एन्टरप्रेन्योरशिप दै कोअपारेटिभ अबनि इंगैबो सामखाय जाकनाय NGO TPF पलिटिकल पार्टी दिनै कताल डिक्लेयर खायजाकमानि पलिटिकल नि बेस ओंखां खांके Tipra People's Socialist Party TPSB अबनि प्लेटफर्म के पॉलिटिकली सिनी एक्टिविटीज नाय ते जे कोने स्कीम टी स्कीम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर नि सामंग ओ पार्ट कैसे सामंग खाइनाय आबनो ओंखांके जों Tipra People's Farmer Organization आबके एंटरप्रेन्योरशिप ते कोऑपरेटिव नि इंगै बरक सामंग खाइनाय आइक्लागि सिनी तीनटा पार्ट एकी भाबे सामंग चले नाय तेई जतनो कइगो तिनी जों Tipra People's Front तिनी पलिटिकली फुल प्लेटफर्म लाइगै Tipra People's Socialist Party नि इंगै जत सेम आइडियोलॉजी सेम नाहारमों विजन सिनी Tipra हाबो गोबां आनसलिक पार्टी दं आइदोंबो अ प्लेटफर्म जत फाइगि पालबाक्साखे Tipra हानो पलिटिकली सोशली जत साइड इकोनॉमिकली जत दिगि जों Zero tolerate corruption te ha te dofano keseng te krak khayani samung khaithani go jotono faidi hanai bo kobogna ar tini of total platform roof ega kabama borok rok confuse mang TPF age bo political party samung khaibile waisa political waisa NGO TPF NGO tu tine waisa su political activities so sing independent dok marokha kiaba tabo sing full liabna political platform bo sing divert khaikha abne bagine tini of press meet जागाव सिनी मेन सेंट्रल बॉडी आगे सिनी TPF नि सेंट्रल बॉडी तिनी के पॉलिटिकल सेंट्रल बॉडी फाइगो ते सिनी NGO नि तो जो बॉडी तो सेंट्रल बॉडी डिवीजन बॉडी प्राइमरी बॉडी जो तो एडवाइजरी बोर्ड सेम थिंग तिनी पॉलिटिकल बो सिनी अबते एकेनो जो तो बॉडी नि सिं रेडी खाइने तिनी ओवर डिक्लेरेशन खैजन कताल मखांग बसं तिनी अननिगो एक्टिव मानखा जेता सिनी TPF borok active samung tangyapana tabo politically go active ke samung tanan bangbo ketal sini young generation young star bo agu goi fekya nika aro ni bisingo president mankha Raghuveer Jomatia political platform Amitabh Debbarma bo vice president Anand Koloi vice president Sunanta Kumar Jomatia vice president Pintu Debbarma general secretary Joyanto Jomatia jeta popular name joto ni sinigo da Joyanto bo general secretary Bires Debbarma sini Juba Morcha ni vice president tongnai sini political platform tabo general secretary Adam Rairiang AGS Rukesh Debbarma AGS Ananto Jomatia AGS Boloram Riang organizing secretary Sanjit Kumar Jomatia assistant general secretary Abel Tripura assistant organizing secretary Pramila Shoki Jomatia assistant organizing secretary the finance treasurer tongo Protipot Kamlesh Molendro Debbarma the office secretary tong SP Krishna Manik Jomatia the IT social media tongo Dhanok Jomatia the main se sini wings there
Tripura People's Socialist Party ni je main wings jeta sung TPF NGO to provision joto wings tongo student wings youth wings agriculture wings farmer wings business wings employee wings joto no tong thik a wings bahaina NGO tongai tini political platform mo sini joto fill up lai sini committee khai sung khai eka ar jaga wo youth to youth ni insert sung khang khang ke youth ni joto body tong central body division body primary body ar ni bisio youth ni inserts youth to nai nei khang ke bhobe jomatia burui women's inserts sung khang ke Mamata Debbarma student ni leader student inserts sung khang ke Simon Tripura te business no nai nei business inserts sung khang ke Parmeshwar Debbarma te burui cultural activities so nai nai khang ke sini popular jeta singer name and fame Narayan Shaki jomatia te agriculture te farmer ni inserts khang khang ke Amrit Sadan jomatia abo haik lagi sini jo to je wings ni main leader borok bahine central executive ni member khopjak nai obani loge loge wo sini central advisor board sini central advisor board borok sung 12 jona chairman na rakha aro ni bisingo Ranjit jomatia Birendra Kishore jomatia Shukram Debbarma Basta Kumar jomatia Brigoram Binod Bihari Debbarma Kali Joiriang Jiban Kumar Subhas Debbarma Bikram Mani Grupini Shashindra Debbarma Narjit Debbarma amaike 12 jona advisory board chairman hambai jotono obni bangine tini oranigo sung kaisa pandani bisingtui saklaimung saklaijaka madam not already BJP by ek khanjaka samkhai dong dak ta regional political je tini ko saklaima pore abo kono kebeng mungda ba kono kisilai mungda tonglai no naidi TPF NGO tutui political activities khaitum inga tala political to si political activities khaina ingkhang ke tei speed tei smooth tei strong ngani bangi si obna khaijak chintani mungsa kebeng ngri jodi kebeng na tongke kebeng mungja tongjane aborok no saklayan chintani mungsa kebeng ngri te kaisa nga nungja khatir pa da regional party tongna ro ke ba has sanai ke ba te ba haste ko dong haktor sanai abo haikai sanlai mani ke nom je political party nang main demand ke tam TPF age besaga oti praha political rights social economic rights aborok no sung puilani simina abro na haraina sung asaiga teisini political land socio economic joto rights ni bangai politically tamanai move te politically challenging khane ni bangai political form khaijak te abono te speed te strong khane ni bangai tini abo khaijak no corruption zero tolerate corruption tabok sung nuk tong state te edisigo sini borok dofani hampai ni bumtei koto potre porchen tam husnai sakri ko na lagai ni nai tam scheme tong nai kiaba aro jaga hamari busuk phai te central ni thani sung busuk proposal kaham to boi tu buman tam kok saiman jeta to umane apna sang srai sung utilize khai manya as a whole state ni je hamari jeta sung mana tongmani nana tongmani abno sung sini political platform sung exercise khaima mani ba nama mani sung nukya aborok no bokha apsus nangrinya sung osamno masing tamni kangke sini borok tiprahani borok ro sak baithang basamanani sak baithang bokrok tisamanani phan tabok boi grei amni bagine government ni kabang mai scheme central scheme state scheme khora busuk sika khora busuk namakha abni bagine sung sak baithang ragei basakesi dofate hano jotono sung ragei basamanai baithang ragei basanani bagi sudu nijeni pocket no one so goi joto jagana corruption ni nokbar hamya phaitung edisi joto corruption ni nokbar haya phaiga state of haine podre pot kok kasaga amti hairok sini kok kasagai simina sung muni ko thogunglai tongo phiaba dofani hamari ba dofani samugo sung busuk raglai mankha abona tei bekra kaham khlaigai political sung nijeni rights nana ni bangine political activities tei khaina ni bangine tini nam platform ge buskan saranu jamana je corruption ni against nam kharang tisa jak nai age busti sa ta busti sa olo busti sa nai not only corruption je jaga go je kuno samai go na saya samu khai jaga apro tisa ge anytime jepro corruption nangkha jodi ke bne ganu sangkhe apro bu sajak nai no corruption no zero tolerance corruption no ke bu support khaya angle tam support khani ba angtei bu corruption ni against ke bu party thang ke bu sarkar thang ke bu ব্যক্তি thang kintu tini sung nukha asa kosto khlagi sung edisi toi thika edisi ni exam kaisa porjonto sung thiklai na laimaliya kaisa sini department sung thikai sole laimaliya ang eje whole si saitu
ओंखाय आसो कमिखौ आसो खामतिखौ आसो कमजोरिखौ ओंखाय सिनि सरकार जेता रमानि आबनो से जों ठीक ठीक इमप्लिमेंट खायमैया साइ जानांगो हाकसालिखौ जों जे रमानि आबनि बादै सांगैसि मानानायखौ हाय साक्सिनि नाहारमों जागाव जों सबिमैया फियाबा जों जे रजाक माने आबनो सासे जों इउटिलाइज खायनानि माइयाखौ खायनानि रोंलायाखौ खायनानि सुगियाखौ आबनि बागैनो एनजिओ तंगय आबरनो जों एक्सारसाइज खायथ'गिया आबनि बागै जों बीजेपी तंगो तिनि जराते जों बीजेपी तंगैनो पलिटिकली मुभमेंट पलिटिकली जोंनि राइट्स न जों सामुं खायनानि बागै आबो डिक्लेयार प्लेटफर्म कटाल माखाय जेहेतु नर बीजेपी बाइसे दाबो काम खाय दङ एलाग बीजेपी पार्टी थानसाखाय काम खाय दङ माने दाबो जे नंनि अजे कटाल पार्टी खाजामानि यागुल नर बीजेपी गदाल फिनाय ना नंनि फ्रीडम लिबाबे नंग न काल खाय चालुकनाय पार्टी न तिनि जराते जों बीजेपी तंगो बीजेपी नि बिसिङाव दङै टिपिएफ सामुखाय दङो दाबो बीजेपी नि बिसिङाव दङै टिपिएफ एनजिओ पलिटिकल प्लेटफर्म्स नागो कांगे अबश्य बो बीजेपी ना आन्दार दङै ना दाबो सामुखाय दंनाय যদি ফিউচারা বিজেপি রাবণ গসিনায় ওই নং কাজে খুন রেখা মানে নং বাই খুন abo BJP ni better ke most welcome je president naga abo most welcome tamning khang ke simple example tini tipramota tong tutoi BJP ni ticket MP nai tong minister nai tong tipramota ke sabai ge BJP hene paikaba payable aro ke question khani krible TPF political platform tong BJP ni samu khane maja ke tam question arise nai sab khane khaigra tong jodi ke ba khaira ke khai pedi most welcome